Uf, a ver ahora qué tal. ¿Qué? A ver ahora qué tal. No te entiendo. ¿Cómo estoy? Iba a poner las semillitas para el MP5, pero mejor no. Voy a rayar esto. Eres un rayado. Mucho, mucho. Ah. Morreu o primeiro. Your middle tower is under attack. ¿Qué morreo? Un Mickey, ¿no? Joder, macho. Que vaya puto malo, de verdad. Natural. Mataram um aliado. That's too bad. Onda de matança. Mataram um inimigo. Your middle tower is under attack. Um inimigo foi morto. ¡Socorro, socorro! Venga. Oh, que me ha dado 6 más. Mataram um inimigo. Um inimigo foi morto.
Tío, de hecho me solísimo ese pavo, qué asco. Paso de ti, hermano. Your middle tower is under attack. Enemy incoming. Hostias. Alguém do seu time morreu. Your middle tower is under attack. Parece como somos raras de verdad, ¿sabes? No hay nada que pudiéramos hacer. Por fin ulti, tío. Menos inimigo. Continue assim. Nice job. A warrior's two. Enemy missing. Enemy missing middle. Enemy missing left. Enemy missing right. Out of that. Be careful. Right. Enemy missing middle. O inimigo já era. Nice job. Be careful. Right. Aliado foi morto. Ahora debería. Boca ahí. Ah, morrito es tuyo. Enemy missing right. Que miedo me tengo. Onda de matança. Este pavo, tío, mi GS es malísimo. Ya te digo. Aliado Dije, já era. ni siquiera lo mato. No sé qué decía del daño que hice yo y en realidad no llegó ni a hacer el doble que yo y él era 6, ¿sabes? Pero
non é facer daño ou deixar de facer, tío, pero non podes facer esas xogadas. Non podes facer esas xogadas, tío, o sea... Xa lle deu o First Blood. Que non podes facer eso, tío. Onda de matança. Que axúdasme. Be careful. Está ben, porque os taches non tiña nada, sabes? Enfrentada a ellos. Xa. Nah, morto. Matado. Morres tú, mano. Segunda No, eliminação. Xa. Your left tower is under attack. Your left tower is under attack. Anything left. Anything right. Spot. Você matou um inimigo. Onda de matança. Dois na sequência. Enemy missing. Your team. A ver se buscan que o máis ou fago algo, porque... Sí. Nosotros dos, la verdad es que no estamos haciendo nada. Your middle tower is under attack. Xa entendo, pero... Que ese do medio é moi malo, sabes? Enemy missing middle. Vai vos para aí, cuidado vos. Retreat! Retreat! Ah, y se mete a pelearse con Muito bem. Socorro. Mataram um aliado. Xa. Non sei o que fixo. Onda de matança. Cuidado detrás. Your middle tower is under attack. Coming right. Enemy missing left. Be careful. Mataram um inimigo. Pillo. Vale, eu pillo. Non vaquesen. Os dichos vaqueados. Madre mía. Vaya genio. Pelacha toda, ¿no? Sí.
Así vas 0-5. No, es que no estoy haciendo cosas de esas, pero... Tío, que unha liga, por favor. Sabes, es que no sabes pues cayó gaqueísimo y ya está. Xa, pero... Xa me enteras. Out of that, your right tower is under attack. Alguém no seu time morreu. Tío, que pesada esa pava. Aliado foi morto. Mataram aliado. Your right tower is under attack. Your right tower is destroyed. Warrior 2. Your team has destroyed a rank in an enemy rank. Your middle tower is under attack. Be careful in the jungle. Inimigo foi morto. Enemy missing. Alguém no seu time morreu. Mataram inimigo. Onda de matança. Coitado do
Masacre. Um aliado já era. Onda de matança. Mataram um inimigo. Yo welcome the king. Yes. Somos riches. Um inimigo foi morto. A ver se fazemos de novo. Som calado, A ¿no? ver, ¿qué hacemos? Noble. Muy calado estás, ¿no? Sí. Vamos para aí o... Não, não para mim. Alguém do seu time morreu. Mierda, tío, vaya mierda de play. Eliminação La mierda, ¿eh? Play, meu. Mataram um inimigo. Seu
aliado foi morto. Mataram um aliado. Ok. Que non vou caer aí, tío, que morro. Sabes? No había solución hasta que Fixela tú, non? no. Massacre. Eita, mataram você. I need the terminal box. Fire guy. I'll attack the fire guy. Sequência interrompida. Help! Retreat! Valle de axudar. Que ben esquiva, tío. No, non acabedes, non acabedes. Lo hice yo, tío. No, porque me quedei sin esto. Ya, ves que vino el Fenrir a robar, ¿eh? Xa, pero eu quería, joder. Alguém do seu time morreu. Joder, Nico, pero focus de gato, no que. Sabes? Um inimigo foi morto. Sabes por aí o... ¿Qué? Be careful. o outro. Know that tower is under attack. Ese. Know that tower. Retreat! Onda de matança. Joder, macho. Muito bem, menos um inimigo. Retreat! Retreat! Know that tower is under attack. I'll attack the fire guy. O piro. Ai. Ou tiro último, non. Um aliado já era. Que falta todo o mundo sempre, sabes? Mira onde está a era. Pues nada.
Dios, qué pesado ese Gerd, de verdad. Okay. Enemy incoming. Enemy incoming. Retreat. Mataram um inimigo. Eliminação tripla. Sí, triple porque ya vine, te joder. Solo hay que verlo, 14-6-3. Tío, dadle puto a esta mierda. Ah, mira, piché de Charizard 2. Non sei se troleo, porque en verdad fixes unha partida de mierda ahora sí. No, la hice buena. Fácil. Non sei. Eu vinche moitas mortes. Sí, pero en todas salvándose el culo a 2 o 3. Xa, eso é verdad. 24 da K fixen. Yo Killer o, bueno, o Migi 28. Así que, mira. Sí, el señor KS hizo un poquito más. Bueno, pues perfecto. Eso. Cantos puntos recobrei? Non sei se recobraría todos, pero bueno. A ver, vamos 4-2. Bueno, nin tan mal.